May mga dalaga na, kung teenager pa sila, magpa-aryat-aryat sa gugma. Kung si undo manguyab, mudayon lang og isnab labi ang naong intaon ngilad. Kunya kay pilian lagi, ang uban inig edad nag 28-29. Mabala kag di mahalin, basig mabian sa trin. Iniglapas sa 30, kung ang ilang idadwa na, mahisakop sa kalendaryo ta. Himalisod na, pagpili sa gusto nila, busa bisan kinsahala, bira. Kay unya ang edad ta, musubra sa 50, unya single lang tan gihapon ta. Kinsabagod unya'y mahimuot, kung birahon ka nas kunot. La 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 la. Kanang inyong naong inday make up kanunay aron mo hamis og yutay. Kay kundi karaba maminyo sa gugma ka magmahay. E kundi karaba maminyo, kulang ka sa kalipay. Kay kundi karaba maminyo, sa gugma ka magmahay.